Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Peke niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu turabasuhuje, tubaha ikaze. Tugiye kuganira ku birebana n'amategeko agenga imikoreshereze y'imipaka hano mu Rwanda. By'umwihariko muri iki kiganiro murasobanukirwa ibyo abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bakwiye kumenya mu gihe bambukiranya imipaka bari muri ubwo bucuruzi butandukanye. Muri kumwe na Solange Yanone. Mu gutangira iki kiganiro kaduha ijambo Nyiramugwaneza Yvonne, ni umuyobozi wungirije w'umushinga wo guteza imbere ubutabera mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu mushinga ukaba ukorana bya hafi n'umushinga Mupaka shamba letu. Aratangira ikiganiro cyacu asobanura ibyo abaturage bakwiye kumenya binjira cyangwa basohoka mu gihugu. Cyane cyane abaturage bashishikarizwa biciye mu bukangurambaga kwibahizwa ry'itegeko nimero 57/2018 ryo ku wa 13 ukwezi kwa 8/2018 ryerekeye abinjira n'abasohoka, uburyo abaturage bagomba kwinjira bakanasohoka mu gihugu kandi bakabikora mu buryo bukurikije amategeko. Ku itegeko riteganya ese umuntu yinjira ate mu gihugu, asohoka ate mu gihugu, ibihe byangombwa agomba kuba afite, ubwo bucuruzi bugomba gukorwa gute, ko ari amategeko agenga ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ese abakora ubucuruzi bagomba gukorana bate. Mu buryo bwo gusobanurira abaturage bambukiranya imipaka, ibyo byose bica mu bukangurambaga kugira ngo basobanurirwe uburenganzira bwabo ndetse banasobanurirwe n'inshingano zabo. Ubwo twagira ngo muhitemo natubwira ariko nk'ibibazo mukunda kubona nko mu mipaka bisa naho bitubahiriza ayo mategeko cyangwa bya viyoye ni nk'ibihe? Ngira ngo wenda nabivuga mu buryo butatu. Kugira ngo umuntu yambuke umupaka agomba kuba afite ibyangombwa bimwemerera kwambuka umupaka, kandi ibyangombwa byahawe byatanzwe n'ubuyobozi bifitiye ububasha ndetse ibyo byangombwa bikaba bifite agaciro. Iyo rero atagikoresheje, icyo gihe aba yambutse umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi icyo gihe ntaca ku mupaka uteganywa n'amategeko, akenshi baca mu nzira zitemewe. Ikindi umuturage wambukiranya imipaka ashobora gukora kinyuranyije n'amategeko ni gukora ubucuruzi butemewe, gucuruza ibiyobyabwenge. Arabikora, icyo ni kimwe, kandi nanone akanabikora akabicisha mu nzira zitemewe. Abakozi ibyaha bibiri. Ngira ngo ikindi cya gatatu, abaturage cyangwa se abacuruzi bambukiranya imipaka bashobora gukora n'uburyo bwo gukwepa imisoro ndetse badindiza n'iterambere ry'igihugu. Icyo gihe rero bakagirana ibibazo n'amategeko. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mwumvise bimwe mu bikorwa bishobora kuvamo ibyaha bikorerwa mu mupaka byatuma abantu bakurikiranwa n'amategeko. Reka noneho tunyarukire mu karere ka Rubavu, aho abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo bavuga ibibazo bahura nabyo mu gihe bakora ubucuruzi bwambukiranya. Kuko twembere twari dufite abamama benshi bambukaga umupaka nta cyangombwa, akicira mu nzira itemewe n'amategeko.
ariko ubu kuba haraje amategeko bakatworohereza icyangombwa akaba ari 1500. Ubu buri muturage wese wambukiranya umupaka, umucuruzi muto, umucuruzi munini wese nta kibazo kiri ku mupaka kubwo amategeko yaje bakatworohereza. Ubu nta bantu bagica mu nzira za panya zitemewe n'amategeko. Ko mbere ubucuruzi bwacu bamwe nk'imboga hari abantu batagiraga ibyangombwa akicira mu nzira ya panya, nta depense yakoresheje, nta musoro yasoze ku wenda kuri Rwanda Revenue, kuri douane, wagakomeza akicira nzara ya panya, mwahurira mu isoko igiciro aracuruza we ntaba ari cyo curuza kuko nta musoro yatanze, nta na transport yakoresheje, nta n'icyangombwa, ntabare za transport zose, ahubwo bakagenda acuruza ku nyungu yaranguye. Kumva amategeko agenga imipaka ndetse no kwambuka mu buryo bwemewe n'amategeko byahinduye gute imikorere yanyu mu bucuruzi? Kwa kundi twambukaga wagera hakurya, umwe akagusaba amafaranga undi akagusaba amafaranga ku ruhande, bikaba ikibazo. Ntago bikibaho. Niyo bakwatse amafaranga bari umusoro wemewe ukambuka, urabona imizigo turayambutse ubundi ntugenda uyikoreye be n'uwayisoze uyibona uko wayohereje, nta kibazo kiba kirimo. No gusora urasora bisanzwe, nta kibazo kiba kirimo. Izindi mbogamizi zihari hakurya ni kwa kundi mu bigeza hakurya hakaba hari abarangura ku ruhande bakazungurusha mu maveni. Banyita Beninka Jacqueline, nkaba curuza imboga, president w'itsinda twunga ubumwe mu iterambere. Icyicaro cyacu twaba dukorera kuri Petite Barriere. Ingorane muri iyi minsi turi guhura nazo, guhagarara ku mironko, ko imironko ni miremire cyane. Hari ababa bafite uburwayi butandukanye, ababyeyi batwite, abana bahetse. Hari abantu benshi bari kwahura n'ibibazo ku muronko, ariko muri Kongo urebye igihande cya Kongo, igihande cy'u Rwanda, rwose ubu turi kugenda nta mbogamizi. Uretse ku bucuruzi buri kugenda gake gake kuko muvoma ntabwo iratangira kugenda neza. Murakoze, nitwa Niyigena Godanse. Ku bijyanye n'imbogamizi rero nk'uko mugenzi wanjye abivuze, turacyafite ikibazo hariya mu mupaka. Mbere abantu bambukaga bari bake ugereranyije n'ubu, basa naho bikubye inshuro ebyiri. Ubwo rero byatumye habaho ubwiyongere bwinshi bw'abantu bambuka umupaka. Noneho twagera hariya dutereza ugasanga kugira ngo zave ku murongo ni ikibazo. Sinzi niba yenda hari leta yacu y'u Rwanda nibizongera abakozi, ntabwo mbizi, ariko mu mbogamizi dufite nk'abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka, iyo niyo iri ku mwanya wa mbere, kubera ko hari igihe uraza ibicuruzwa kubera ko byagezeyo bikererewe kubera gutindira hariya mu mupaka. Reka noneho tunyarukire mu karere ka Rusizi. Aha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bagaragaje bimwe mu bibazo bahura nabyo mu bucuruzi bwabo, cyane cyane igihe binjira cyangwa basohoka mu gihugu. Amazina ni Bukora Delphine. Ingorane duhura nazo mu kwambukiranya imipaka, ingorane ya mbere dukunze kugira ni imisoro idahwitse ya hato na hato. Ukambuka wagera muri Kongo, ukagera ahantu bakagusoresha, wagera imbere nanone bakagusoresha kuko nta hantu haboneka hazwi neza wishyura bigaragara ko warangije ko wakwishyurira inoze imisoro. Icyo rero kikaba imbogamizi n'ingorane tugenda duhurira mu nzira. Murakoze. Nitwa Nyirangendahimana Rusi, ndi umucuruzi wambukiranya umupaka. Kumva amategeko ikindi byaduhinduriye, byatumye tunyura mu nzira zemewe. Urugero nkanjye nanyuraga mu nzira za panya, ariko maze kumva amategeko anyemerera kunyura mu mupaka, byatumye nitinyuka nkajya nyura mu mupaka, kazana amamisange nkayasorera nta mbogamizi, bindinda uruhombo. Nitwa Nyiramihanda Zawadi. Natwe akamaro ko kumenya amategeko yo kwambukiranya umupaka mu bucuruzi bwacu dukora, twasanze hari ibintu bimwe twabaga dufitiweho akamaro ariko tutazi ko ari ibyacu bitureba. Ikindi kandi hari ibyo natwe twasabwaga n'umupaka tutari tuzi ko ari ngombwa ko tugomba kuba tubifite. Ikindi kandi umupaka Shambaretu yatumenyesheje ko hari ibicuruzwa bigomba guca ku mupaka bidasoze, hari n'ibica ku mupaka bisora. Hari ikindi twebwe ngiye nitwa Mukamahoro Christina,
twebwe twatinyaga umupaka tugira ngo badusoreshe amafaranga menshi, muri make twaritinyaga kuko twacishaga imikeke yacu mu mazi niyo ncuruza, tukanyuza mu mazi ikarohama igashyika ibice tugahomba. Twayobotse umupaka, mu kuyoboka umupaka twasanze twarahombye ibintu byinshi, ariko tukimara kumva ayo mategeko tukanyura mu mupaka ubu turunguka nta n'icyo ibibazo bitwaye, ahubwo twasanze twarahombye. Ibibazo mwumvise Rusizi ntabwo ariho gusa biri, reka tunyarukire ku mpaka w'Akanyaruho naho twumve uko abaturage bavuga bimwe mu bibazo bashobora guhurira mu mipaka igihe bambuka bajya mu gihugu cy'amahanga cyangwa bavayo. Kujya kurangura mu kindi gihugu bakakwambura, cyangwa wahasanga umutekano muke ukaba ushobora kugenda ntugaruke kaburirwa irengero. Byatumye ku buryo umunyarwanda ashobora kujya mu kindi gihugu ashobora kugenda yaburirwa irengero yanyuze mu nzira nziza, bakaba bamukurikirana cyangwa bamwambura ibintu, leta ikaba yamufasha kubigaruza. Mu gihe mbere nyine waragendaga bakwambura ugahomba, nyine ukaza ukiyakira ntugire ahantu uba wabibariza. Banyita Sengimana Valence. Ingorane dukunda guhura nazo ni uko nk'iyo umuntu agiye nko kurangura tugerayo tugahura n'imbogamizi, tukarangura bakabikwambura, kubigeza hano ugasaba byatugoye. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu gusoza icy'uyu munsi tugiye kongera guha ijambo Nyiramugwaneza Yvonne. Aravuga icyo umushinga Mpaka Shamba Letu n'abafatanyabikorwa bawo bakora kuri ibyo bibazo bigaragazwa n'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Rero habaho ibiganiro by'ubukangurambaga bikorwa bifatanije n'inzego z'ibanze, aho abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bashishikarizwa ibijyanye n'uburenganzira bwabo n'inshingano zabo, ariko noneho n'iyubahirizwa ry'amategeko agenga ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ariko nanone hariho n'ibiganiro kuri radiyo, tugira n'ibyapa ku mipaka, tugira n'ibiganiro bihuje abaturage bambukiranya imipaka n'inzego z'ubuyobozi twita stakeholders engagement meeting. Hanyuma tugira n'umurongo utishyurwa, umuturage ashobora guhamagara, we n'utabasha no gusoma ashobora guhamagara. Abantu bose n'umutazi gusoma usanga zikoresha telefone, yaba afite ikibazo agahamagara kugira ngo ahabwe serivisi zijyanye no guhabwa ubujyanama ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko agenga abambukiranya umupaka. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu icy'uyu munsi n'aha tugisoreje. Turabashimira umwanya wanyu mwafashe wo kudukurikira. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Nge na Solange ya none, naho ubutaha. Mpaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga, antukena nisaidia sana. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International ARAT binyuze mu mushinga wawo wa Mpaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka Shamba Letu mugikurikira kuri radiyo y'abaturage ya Huye kuwa gatanu kuva saa 2:15 kugera saa 2 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radiyo y'abaturage ya Rubavu kuva saa 2:15 kugera saa 2 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radiyo y'abaturage ya Rusizi n'ubundi kuva saa 2:15 kugera saa 2 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radiyo y'abaturage ya Rubavu, radiyo y'abaturage ya Huye ndetse na radiyo y'abaturage ya Rusizi. Mpaka Shamba Letu.